Mala neri yendial yene dial tin taka media tin dong de video me de jagan wala neri yendial kechut kwarani yesu kerso men chi kon dial jagatik ke chi kon yuk gwan dial to kontin wimon ramrash ndamandun ni jon yual gat kos mela tela missionary dung dual kos Christian Temple Church men sanga tu muktab ka cha kwany ke kwiku de mission dung dual kos Christian Temple Church de lok ka de dup tin da peace ke ja ka da dual kos da la da ro talk ka United States mani die for ke lu de lat ka do metedi and wala cha gor de ben ka media ko de ro balar ji lo akos ko dol kos Christian Temple Church dol kos medit mitaka naas tu ngwan ti siben ti la bos wane ti no ken bos to chi ga bana kan ben ti department ni ti gold tare lo akos bo tin pies ko lo akos chi ka ben ka pas world country ka Australia Canada Europe mana America ngot kan bare mon and wale ka chud mission ne dung dol kot Christian Temple Church ni mon keliu goro de banga makan ko de ro de lar ne ideal tin dong tere wini ka pas world country tin si ben kenyam makan ben tela bol tin dini kan ka dong da tan dien da ka ne tiluno da ne lat kel ka ku mission ko chi kon muy to gol ngun ngot kan wo ko nyam gorno de tum na ai lai lord woda ka media no wala lar ne tas in sa kama dol ko Christian Temple Church and which dol ko do kwan and the missionary lo lada e wo did it tin kon tere dol ko Christian Temple Church tin ta ka America tin ta ka Australia tin ta ka Canada tin ta ka Europe de ka lok ka de ka gori bi ko mat re mission dol ko dial te lat ka kwar ne kar soka re win to to de denomination dial tin ta re win dial ti de nare de ja kam ke ka nyam guru de mukta bin chi kwany de ja knowledge in chi kam task ko de na me de jalat re ko de official announcement de tu ban wala ka dol ko Christian Temple Church re pan dang de chin chuo chawa no ba communicate ka media ba na tin chi message bo cha ka chop ka query ni kos ka ne char ka pedlo kos dunon wala gore je de official announcement de tu ko dara alwa ko dara meken message ken jak luno dara je jak kan dam kan rights ka pointin gore de share gore je de ner de je tu ka muktab jeral basi pa sai mandeng in ka mission dung dol kot Christian Temple Church ramen chu ko da kwany allow postal ko be mission me be jenung ko kwidor ka be peace ramen chu ko da ben kum ka nying to kwini ken duno chu goy kos e chika ben jak ka bi ta ka panyeme ben jak ka pide ta dade an bonere bos dial obasini ten kapke got to gul ka mission dung Christian Temple Church nera muktab dung mission inta ka Ethiopia ka liu ka Gambela ka Kemni awo mana Addis awo mana Dabarzet de muktab inta ka Uganda de guru de ner men kap ka obasi in sa kamlong nera mission inta ka Kampala men ka Kemni dial tin kon ta ka Uganda Ruach ka Biala mana gwatin ko ken de mission inta ka South Sudan de guru de ner in ka ko ba obasi
kana elder dial ka ji department dial ten kap ke mission Ruach ne ko gwad dial ka stini ka South Sudan de mission te ka Sudan bo de jener men mat ka kelo besi pasapanom in ka apanal ka Sudan ka gwad me wainal mission kelo de jiga de gener in ta muktab dien in kula office in chia mat kan dial ti ka northern apanal karang de mission ta ka Egypt de jiga de gener ko chuko da nok o dolkos misrir ko dalat cabeces shokara ko la bad janang raw o pain misa ya tin ka long jang ne ken guk ke yechu kar so poinde jala pam kong todum nyu do pain misa ye da pin kana wada nyam cha da long ka charnas du no chi yokos e chi maroy lat ka pain me che gor be nang gon de altin witin de bon ke leun te ka Egypt de kaner break o shu kana nok re chu jidien kana rek dial chara da long ka o da kalat ka kwi kos shu kan ka pal du no shu kana nok e bi ka pan mo bi kana ja ka chunga ka kwi dor kana kwi ta gadien de mission in chiri yat pen ka Europe de janer ka de acknowledge men kap ka apostle Cecilia nyawogil jaram la ne kel ka diaspora mi jaram te ka Europe bi nga jo shi mission charo ya pen ka Europe karam ka be nyimandare ka so no apostle Cecilia nyawogil mi shi chok no de kam contact de ka da yaro don jak de mission te ka Australia mi te ka Canada kana America de ka ner ne dial la ne kel ti dong ko dini ken ka tanden ka gware re karso tanden ka gad ka ta ken ka damare kan nya mare re karso de yen dia ne re luda ka de Nuer Christian Mission Network lama dul ko de altilat ka United States de gorde ne re de kam ka de denomination ideal tin sa dul ko ben peace re mono me ka United States ka Canada Australia man Europe de both kien de galar ta lois ka de galar mal and wale re raje me ko de gorba lar me tok e o dol ko Christian Temple Church re wini diality dol ko me bi glad kel chat ka me la de kel ka dol ko diality ka Africa bene ka Europe ban wane ka bene ka United States bene ka Canada mana Australia kan wi ti dial the mission dun Christian Temple Church belad kel ka denomination ni ka kwiko ba riet kos ba kalat ti binat ger reiteka ka bogoy bijino and wala mo kwa wo ka mission any missionary la teka jadloaj ka odariet ko de ka la raymon and wala min go rede lat min si yen gore nok ka chen no gode ban raymon me ka je Shaban gwe ocean bo ko kwirik nika as individual but as ambassador of Christ. Ka wobu kwar kot ba balat ka banay dial ba ban jakago. Chet ke min chiriet ko dalat wo ngon ko mus ko kwi go ene ni dial. Raja me guru je udiri o kwen o kon dial cha kon command. Cha kon jak. Raja me diri o kwen ka John Choko wal badak kula bad janang raw da ken gwade ci Simon Peter ci xiang ci jojo wakan jag me ci karso jien ci kana lo char o brama lo lat kame gora Simon Peter ci aram kel kana ite jike wakan kamai be ci kana char o bi o yer ka Tiberia ko bi ko mai gwade ci karso raw nyot kay ci jala Simon ala jime jin ngat ci jin jal ka jalu duno min be dilit bradi ente do ring ka be yibo gwat mi chutin gor na me lere je Simon ko rei ko chang be chiang ke te ko gur point ke te gui kon ke o denalat rei ngwede dan ke tik dan reiwa
but gua den ci ker so kon ben chol chana bilo ngode ker kon gora me je dere men gore dere olat ko kuitega a puitele dere wo dene lat ko kuitega dan ka dene dier kro dan ko ci kot kon pos ko dene lat duno gwa den cha kon moy ka assignment gwa den cha kon moy ke tas bo goy ko bo kon bus ka bo kon jako bana lat ne men gor goy ko de chima gor kon chana bilo ngod ke charan gwa de kan kon gere kerso bat bane char ke char en cha kam kon a goy kos bite geda ne chango kon e gwi kon ro dara ma dier ke duno karade be jien ko cha kon ben diet ke no kana goy en wala re mission men gora wode balar ka wi ti dial ka padwal country e mission mi gora bi ngada dial bi kana lokata lois kana mat min chanen re godome changa jo en padwal country cher ka america in tatin she wich muluno te cheng nyal wich mit wi mon ka wote wi mon a wich mu goro ba kot ba pal ko bu goide luno bi tignat ba jager mu goy kon mu tignat mu weja wager ba ti dialen cha do lon ka chiang rana ba ko lon ko goy kos and wala day gujo wujin wan me to kontin wini dial ka paswal gor kon pol point ko kunal jo kon kalat ko dene lat ka pol point gor kon oda dor kon daga takamal chiriet ko dalat ka jon chogo wal ko la badun walien ba kwanter ko be yar ka banak duno ba ko daga tik luno mitale te kot mitale jare tega dan luno nyud je ba kwanter luno be shandan be yar be piu sharan be kwal ka be tung wan ti chan ta lois kana mal de jaga te let kon ke luno be kwal ka ko gwede se tung wan ken chaga yar an wala tala mal re shini kon kan shing luno chret ko dala do jan gwa de te pus te kate korojen chalat ka dit kor ke lu janang raw wude baro man kor ke lu janang raw wude badak tawo pot ko daga jishim podaga chiang mungad jigo kunal wacha ga pot ko kan bikan cham ne men chikana lat ka tedien ka bloy dien betet ka chaga pos ko kan gad panke ne cha kam ke luno kan ka muj ka kunal tawo tale je lod wodi re kire kurun wan ko bo long ne ga tiang bled ko be mis la kunal ne tin moje tin no ko la ka moje ching tekni chawo sa ne to chaga pos chiwo cha ne belet bana lere company ni duno gwa belet kon bana pal ko bu kunal ling bo miti dial ba kon gam tirer ko dalat boko kor kelu janang ru badak ka poden kelien kor kelu janang ru baro ka badan kelien wo nimi ko nal ta duelo kan ta dueli dak ladba luno mulot ke wo kunal poinde mi jan ta duelo kan ta dueli chigro da long ko de kan mulat e wo en chieng kula family ram ta de kunal mungkin kunal mungkin doro mungkin atas kamal kana goy kana pus dia la gor ke ubi chieng betiga ke doro poinde charo da long ka chung ka wo mal en gor ko ne de chieng ta kamal chane da long ka diaran bat long ro de ka kos gor kon kut ko dor kon be ka tas ka pas world country be maraj mi dit mi bita kam gan ka diesken luno belat be maraj mi dit mi bita kam wude kan chegde luno belat be maraj mi dit mi baga loy ken daga tes ka diesken luno belat jen gor kon maraj mi dit mi bu kodalat re idul kos de alen pal kontin god de ale sa kon dal luno sa moy ka paini re mon ko ba goy kos ba jako bete kanas ken kuidor konal be marach mi dit luno bajalat mi bi mission ka kwigo de nas non karso luno be yiga ken ko raja me ci pola lat mi ci o kwen ka konli de nyam shogo ken ko la baden wali la de de re lokos me ci joje wi ci dol korora da la tana de ran sipas la tana de ran Christ la sara ne ran Apollo la ne ko kiene ran Paul gwa the top fall luno te katijin cabbages chobong no cornis chokulo gor ko ile gor ji duel kos ko cornis
gwa de go ra ke chu ga luek da mare o la re o gan kana pot jas ka point ne Paul Apollo kana pot jas raman cha pot jas luno pal kon dia le kerso chu Paul chu rach chu guru o belad manu o gan point de tel oide ko tra mi chala ko gwe je o dum te kara mi chala re ne to to da re jo jo du be de dul ko ro de ke je dong de ro de ko te ke nas ti chu Paul kala chu o la ko ta lo ko on gwe je o gan tra mi chala chawa Apollo amanigan ka kolat ti lunu cha kwany ko bra mo pig lade lunu be jek chet ka lad ka kerso an wala rei kana me ko de dul ko Christian Temple Church de la rei mon ka America de la rei mon ka Europe kana Australia ka Canada ko be mission be peace e mission mi peace ko kwiko balat kel ka jinga do dial tin ngas ka chud kerso ka wokan chiwo dul ko panken ki denomination ni cha kon bekan men bena kan chud kerso chu Paul chu lo de jas ka wo che dul ko mo che ya pin de ta lodge but chu dul ko chu gon ter lo attack chu lo da ko won ta na ba ko go Paul chu ta na lo lar o ramen ba go lu no Apollo chu ta na lar o kon point ba go ni Cephas chu sa na lar o kon pan ko ba ko go ni Christ chu dul ko lo da ko won Apollo point luno ran juice bichari re ngada kor ko me cha dul ko cha ya pin ko kornis cho ko lo no cho lo bare lo akos chu yen gwara jago bata ko bom ko bana ngies ke riet kos kana pal chi fall cha dul ko kornis me cha ya pin ko second missionary journey me cha ya pin chu yen luno chu dul ko chu lo tei la wo ramachina lo ngiej Apollo Cephas luno Simon Peter e chode mereude meluno pam meche George la wo chi dul ko luno che wo mi piden tong mi ko gwada dan chu Simon Peter che yen bo che wo ngi re lwakos gwada me che George wo ne ti tot chu kana ngaji wo kana ti chang chi galat ramde gorje e Kristo an walo gorje rei video na me mintoba ko kwiko be mission dol ko Christian Temple Church luno barode daga barode ya pen wi mon kelio manarodan kel kono ji mada en wo ngane o lanu kon kel ko ramen kam ko lus karam to ko kom korede min luno kap kon choden yal e kerso gorje wo lot kamen to ko dalo dit ka dalo de jas ad missionary ko bo goy kos belare mon ka brai revival mi dit medena non kos medena luñ re yena wanter en ci community dan che jakatale je mat mede jal kel ke jare mon ka paswol country min ci dur tin kon ci jikero kwen chaga jakku tele ko no mede garo nyu no lunu che joje wo tele chiang te the lodge kana bang men ci ga tu ngwan ba chaga jakku ci ga tiri shi ni ga ta lodge ta ga du ngwan ta gre teji an wala bu koro dan mat ko de chut kos da na lok kadara na jakku de riet ko pankien de kan tek na da kana ger re wini titi an charo meluno ngai je bu ko dan be jalat kalar bo dialin kono tere wini titi tin cha mission lo ko cha jala de kan ko gwa mo bar cha chut kada so cha je nung ka cha community dan cha je nung mat la re ka ta lodge an wala gore je wo de ko raj me de kono conclude kada kon pal kel ko kwi mission kana kwi dora ne ta ka paswal country mi jira mu guja ndaga je obi je share ko de mission me de ne kon de aldar ka jak rien ngado men goro blar jene rien ngado blar ko kwi gan ko rien ngado mu blar ko kwi doro ko wo ko nel poinde doro ata de knuk ata de kamarach rien ngado blar ko kwi dora ne chedak ka so Sudan ka Ethiopia mani win mon kelo rien ngado ne me goro je odiri o kwen kamaziu choko bangwan ko la badde nangro kwado mila je chu chieng mutego riem Kurunda warew jani chu ben ka Yesu
ka badjara wuda ke lare je ka wojen chare je wo chang tabani bide luno jen bi poinde bago Gwa be chi siang mu te ko rem che guji wona me reka je luno tale mi bi je lok badjen churin ngado kare de chu jala che wogan en kerso poinde ngaje je kur mi luno che ta gwa mi che je ka je luno da poinde darago churin ngado na mo chu tarede bad gwa be da ne che joje wuchi changben ko bi kerso ba ben ka gwa de titin Chuan pointer ko cha bunok ko cha ai chan tel ram bi nok o ne de won nyam de ka tel mi de wala de ling ko cha ram telot pan nga to je wogan pointer mi chro ro lon karin e chang wa tem ni bi de lu no da pointer da ro churen nga to na me chwe chu la bre de gwa de chro ro re ni ko gwa de che kriso che bi de cha ja tem rien ko da la de wo chu bom chu jien ka chu ja la ro nga ma che tem Median ka bom ka kerso awo shira mutiaba bang badara mutiaba kangas. And I'm a mother knew the con an authority min jakona ka kerso ke jakona ka kot jakona kangas. And I'm a chilar take do mungongi miluno mulare kaji. Michelar kerso awo na me beja ka goa and while we kerso mi we jawo tiap mi we take do mi we kama be take do bajatiap. Arrange mabadiri o kwen create cause kran cha gor ka mak chogo wol ko la bas jana ngwanu de bucket la de je lebye chu ko wang cho ani betamas shor ni betamas cha kerso ngach o je no kur mi da pone ja ka go a kur mi ngaje o de ja ko mi che jek da wanka da ro nyako gwech ka wote ka ngas ka chankel chu jojo chu kerso ben ku gaba metitin wada china rol chena jo mun rodom cha jo yesu ga David luno jen be ken gwada me ka wonga je wo jitila tin kon to wi gaba ka dong sikane da ja ka bo gwada mi ko ba kerso poinde luno be wujek kene gur bari jut ka ke wo bagi jogo biya badga no nga gwada te kerso ten ko alar ju ma de changa nen wala te ga jutile te pen ke betamas wo baro ko wo me che bi ye ka role la de yesu ga David ye loy de ko ka ju jutile jogo bini joge churo Duno me go aka betamas ko wojen che yam no roda karam kuye jen ramme chol ram ngeje kuore je ram to ko long keliu ka je ram to bum keliu tegeje Gwa de chawu jogo bini luno chu ko tolo jen karol ye chu ga David ye loy de koch ka betamas ko gwa de da ni shode luno dong cha de lik ka wo ngwana duno jen betamas che chud bang jen chude kangas Hallelujah Betama chude kangas chu kerso chu wolim ko wo chi ram chud bang bat ram chud kangas Chukona ngaji wo gwa de chi kerso chol chana diu no ngje kan jiti le te kon te pen ko de betamas de ja ko gwa de cha chol kerso chu kada la de berke ijane chol ji an wala ma de lare Dong ti ka tanas ten ngot ka me gwe kini domination ni. Dong ti ka tanas ten gwe kini wo re lo akos ne te tin ka ne de cha kan. Ba te ka na de re lo akos dan wala. Ti pen ka na wo re kana. Kan pan ken bo chi ko wo chi ko bu chop ka kerso. Du no kan jo ka ne tin chi ro yach no kan bi ka kerso ja ko te ga den jo kan ke biet. An wala go re struggle ka ji. Wo bi nga yo bi kerso bi di bi jatia. Gore bi kerso bi jago ko tegado kare de tie kenen gore de chum kon gore je o mi jira mche jeg bi cher ko gore je o bi kon pal kel ko wo ko nal bible mi dit ka pas wal country finally luno de department de al remission dol ko Christian Temple Church de ka ner wi mon kelew Nera muktab elder ideal.
chat ko rajin chalar a fall go de jene dual kos cabeces la de sign de bain fall di cabeces mal chwe di cabeces chwe go jogo tiede det kana lo ko din ci yen go are ro chawe jako bi na yen ken and wala mi take a boost tin kon boost commission radio ko dan lara kata loach kana boost cha kwani ka gwa de titi no ngani je ramen ci kwani ci randu no ci yen go are che jako bi a boost ko kwidet cha kon moy ke tas o bu kon na ti be responsible ko banadet kana lo ko din ci yen go are ro kon jako ba yen ken bu kon gatit ray ko je loach ray mala Nere women departments to the commission to Christian Temple Church. Nere youth ministry to Langwane. Tin cha mission me charge peace again we mon kelu. Nere kwai tilat re mission na me. Tin charge jako chobo got nanan. Kang wode kame peace kene. Nere Sunday school. Nere ne dial let kamukta mission. Ray gwan the dialen koken. Kam gwa the megor je bukon pal. A wo ko the dorar a let mission de. Ka ne dialen bilet ray kana me kan dial poda ka kamoje ka goy. Nere ne dialen cha great commission korajin cha lat ka jon. En won kereso point de ne dial cha jangat ka cha nok kan cha ga moy chung ko ba ga chol gat kos. Ke John chogo kel ko la badun wore udien la de jene diale chaje ngas ka chaje nok kan chaga moy chung ko ba ga chol gad kos nere ne diale cha di chaga kam ke agoy kos yen gora ro chaga moy ke di ko ba kor kos ba je la redur nere CTC son winner Christian Temple Church son winner tin chilat ka pama me ka shikan mission me peace ka lut kana goy nere ne dialin sa kunyal sa ja kedit tin boku yen gorero ti chima di lega dien duno shi yen gorero me che tek dien ger che ka muji ti ka kwi goy ne dial ko chirir ko dala ngon ka mush ka kwi goy ne dial an wala de ka kam lus kana dial ti tin cha ko point kedit tin sa ngun agoy kos cha doran tek ka cha doran cha jendong kos kon dal pod ya gwan dial tin tin ka